if a power 2b equal 9 and ab power 2 equal 3 then ab equals. طب كلام جميل. هنعمل ايه يا مستر؟ انا عايز a by b. طب خلاص احنا هنعمل left side multiply left side equals right side multiply right side. يبقى عندي a power 2 b by a b power 2 equals 9 by 3. كلام جميل. a power 2 by a power 3 b by b power 2 b power 3 equals 27. على طول ايه؟ كيوب روت يبقى AB equals 3 middle 3.